bersama sahabatnya Kang Deddy Obet. Kang Deddy Obet, Kang Deddy partner mancingnya ya. Pak, seorang bapak sahabat. Enggak, oh bapak undang tiap dinten Pak di dia. Cilogong teh bali mana? Oh, di Bali itu suka waris pengen tanya. Nah, itu. Ini situasi pertigaan Juru Tilu nih, sahabat. Ini kalau kalian masih kangen yang ada di perkotaan, ini nih di kampung di pertigaan Juru Tilu. Sini nih. Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam juga. Kali ini saya ada di pertigaan Juru Tilu lagi menikmati suasana ngabuburit sore pertigaan Juru Tilu bersama sahabatnya Kang Deddy Obet. Kang Deddy Obet, Kang Deddy partner mancingnya ya. Kita sekarang lagi menikmati suasana pertigaan pertigaan Juru Tilu. Nah ini Kang Uya. Halo. Nah ini Kang Deddy Obet. Kita sama Kang Deddy Uya lagi menikmati pertigaan Juru Tilu. Kesini sama siapa? Sama anaknya. Anaknya ini Kang Deddy Obet nih. Ini anaknya Kang Uya. Oke deh, selamat menikmati ya. Oke deh. Nah ini sahabat nih, pedagang yang ada di pertigaan Juru Tilu yang paling ramai nih, jualannya jual. Mang jualanan, telur bihun. Oh, telur bihun. Iya mah paling ramainya ditinggal-tinggal teh amang gade. Rezekina. Sareng amang saya. Kang Yadi. Oh, Kang Yadi asli orang mana, Kang? Orang Juru Tilu asli. Ya. Kita nanti review. Bentar ya teh rada fokus kan. Oh iya, disawi ya. Nah, ini sabar. Oke, Bang, ada ngobrol. Ya, salah. Teteh bade meser naon teh? Bade meser telur dulu. Terus ascigana teh tos lami yang ngatosannya. Terus lami di Bali mana teh? Oh, di Jayapura misalkan. Neng sareng saya. Oh, gitu sami di Jayapura. Oke deh. Atur nuhun gelisnya. Atos waktu selanjutnya. Yo, assalamualaikum. Pada naik. Oh, sahabat nih. Saya lagi menikmati ngabuburit di pertigaan Juru Tilu, naik odong-odong yang ada di pertigaan. Pak, seorang bapak sahabat. Enggak, oh bapak undang tiap dinten Pak di dia. Tiap dinten asli orang Cirebon Pak. Terus sebentar lagi Pak di dia. Nah, iya mana namanya Saminggon. Oh, namanya Saminggon. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Oke deh, kita odong-odong yang ada di pertigaan Juru Tilu sama bapak siapa Pak? Enggak, sama bapak asli orang Juru Tilu. Kita lihat bersama anak-anaknya. Dicat. Naik odong-odong nih. Teteh, di Bali mana Teteh? Di sebelah. Di Cibugol. Di mana Teh? Cilogong teh Bali mana? Di Bali itu. Oh, di Bali itu suka waris pengen tanya. Mana tuh? Sanes. Mana tuh? Oh, di Cilegon gitu. Sareng rencangan ti mana? Sareng teteh saya teh. Julia, ya ini hiji deui.
Sareng Teteh Tiara nu hiji deui. Oh, Fani. Ieu sareng saya. Oh, Haniper. Haniper. Hanifah. Oh, Hanifah. Kira teh Haniper kawas orang luar negeri bae. Nah, ini sahabat nih anak saya nih sama kakaknya nih. Kak Araka. Iya sareng saha Dede, iya sareng saha Dede. Dede iya sareng saha. Sahana Mina. Boy, iya sareng saya. Sareng saha? Sophie, cantik banget Dedenya ya. Ini sahabat nih, walaupun kita hujan-hujan naik odong-odong di Cibugel bersama Pak Undang. Kita lewat ke kantor polisi. Ojek nih di sini naik lagi nih, ada penumpang katanya. Teteh tipe di mana Teteh? Di Cibugel, sahana Mina. Oh, Janika. Siap. Nyampe kampung Sigelan. Dadah Neng. Dadah. Hujan-hujanan. Neng kumaha yuk, kehujanannya kumaha? Habis. Tapi semangat di dia wae. Dadah heula. Dadah heula. Apa sih? Walaupun kehujanan. Ya. Ini Alfa Cibugel. Pertigaan.